Dobrodošli na kanal Kratka knjiga, ja sam Miloš. Iran je nasljednik persijske civilizacije i jedna od najstarijih neprekidnih civilizacija na svijetu sa naseljima koje datiraju iz 4000 godine prije nove ere. Oko 70% iranskog stanovništva mlađe je od 30 godina. Persijanci čine najveći deo Irana sa udjelom od 61%, a zatim Azeri sa 16%, Kurdi sa 10%, Luri sa 6%, Beluđi sa 2%, Arapi 2%, turkijski narodi 2% i ostali narodi 1%. Pre nego što su Arapi osvojili Persiju, lokalno stanovništvo ispovedalo je najstariju religiju na svijetu, zoroastrizam. U savremenom Iranu postoje i obožavatelji vatre i njihovi hramovi. U Yazadu možete vidjeti sveti plamen koji nije ugašen više od 700 godina. Islam je dominantna religija u Iranu sa 98% udjela, dok sve ostale religije čine samo 2%. U Iranu se koriste 3 kalendara odjednom, odnosno iranski, islamski i gregorijanski. U skladu sa prvim se daje 1404, sa drugim 1445, a s trećim 2024. godina. Zvanično ime Irana je Islamska Republika Iran. Islamska republika je postala 1979. godine kada je srušena monarhija. Nakon što je iranski šah, odnosno vladar, svrgnut sa vlasti 1979. godine, iranski iz pravnog sistema vratio u islamsko pravo. Žene prema ovom zakonu ne smatraju se mentalno ili pravno jednakim sa muškarcima. Pored toga, deca se doživljavaju kao supstanca muškarca i samo ih inkubira žensko telo. U slučaju razvoda žene gube svako starateljstvo nad decom. Američka CIA i britanski MI6 su 1953. godine bili umešani u tajni operativni kod pod nazivom Operacija Ajax za svrgavanje demokratski izabrane iranske vlade premijera Muhameda Mosadeka. Za uzvrat šah, odnosno kralj, je nagradio Sjedinjene Američke Države sa 40% udjela u iranskoj naftnoj industriji. Kada su Iranci saznali za ulogu Sjedinjenih Država, godinama su imali nepovjerenje u Sjedinjene Države. Tokom Iransko-iračkog rata Sjedinjene Države zvanično su podržale Irak i izvršile pritisak na druge zemlje da prestanu da prodaju oružje Iranu. Međutim, kasnije se utvrdilo da su same SAD tiho prodavale oružje Iranu. Rezultat skandala bio je Irangate ili Iran kontraskandal. Najveći i glavni grad Irana je Teheran, što znači topla padina. Teheran ima neka od najgorih zagađenja vazduha na svijetu. Procenjuje se da 27 ljudi dnevno umre od bolesti povezanih sa zagađenjem vazduha. Ako je žena silovana u Iranu, policija ima moć da natera muškarca da se oženi svojom žrtvom, sa ili bez njenog pristanka, mada se od nje može odmah razvesti. U Iranu ne postoji zakonska kategorija silovanja u braku, jer je žena vlasništvo njenog supruga. Ako postoje znaci zlostavljanja, muški članovi njene porodice mogu da prete njenom mužu, ali to nije dužnost policije. U Iranu žene starije od 9 godina moraju javno nositi hidžab. Pored toga, verska pravila ne dozvoljavaju ženama da nose kupaće kostime kada su muškarci prisutni. Iran ima jednu od najviših stopa zavisnosti od opijata na svijetu. Turisti u Iranu teško prolaze. Skoro niko od meštana ne govori engleski, a čak i u glavnom gradu natpisi se prave samo na arapskom jeziku. Ukoliko vam se svidao sadržaj koji ste gledali, molim vas da podržite kanal tako što ćete lajkovati, šerovati i subscribe-ovati. Ukoliko imate sugestije vezano za ovu temu ili neku temu koju bih mogao dalje da obradim, napišite mi to u komentaru i hvala vam na pažnji.